ҳамватанони азиз, агар ки шумо мана дида истода бошедон, плюс монед ки ман фаҳмам ки шумо мана дида истодеду фаҳмида истодед. امروز یکی از بهترین درس من است. امروز یکی از درس‌های خوب ترینم است. امروز با زبان تاجیکی گپ میزنم. هر روز ما یک بار تاجیکی گپ میزنیم، یک روز با زبان روسی گپ میزنیم. امروز برای من با زبان تاجیکی است. روسیش میگن как стать духовным человеком. چه خیل روی خود را بالا برداشتن، چه خیل شخصی به معتبر شدن. وقتی که ما میفهمیم که شخص عالی جناب یا که شخص بزرگ میگن چه خیل همین طور بودن. مردم ما جمع شده ایستاده است. هر سری منوت به منوت مردم جمع شده ایستاده است. انا میخواستم که به شما گویم که امروزنگی سیتواسیه که امروز در تمام دنیا هست برای کرونا و برای بالای این مشکل‌های حیاتی که امروز مردم ما دارد، مردم مهاجر ما بسیار مشکلاتی که دارد، نکن چه خیلی کرده باید که مردم ما فهمد که اگر که در همین مدت تاجیکستان آمدن نتوانستند، همون هم خوب است که همون خانه‌تون نبرایتون، همون جایی استید. مقصد گفتم که ایروپورت برفتن یا سامالیات برفتن ریسک زیاد است. ریسک چی به زیاد است؟ ریسک زیاد است که خلق ما زرجان کرده میپرتاد بسیارش. و یک ویس سامالیات و اگر یک سامالیات دادم اینجا اومد زرجان ویس تاجیکستان مخل میشه. باز خدا با شکر که همین از دولت‌های شوروی همگی دو تا دولت است که همین کرونا ویروس حاضرش به نام اومده است. این تاجیکستان، این ترکمنستان، دیگه تمام شهرهای SSR تو دولت‌های بیفش SSR همش به هست. برای من شما شکر کردن در کار. این یک نشانه خوبی است. چی وقت ما باز پیدا نشد، چی که سر وقت ما ولی ما با بسیار اقلا همین چیز جهت به مقالا کمتر یاردم شده موند. خیلی خوب. این امروزه چیزی که میخواستم با شما گم پیش از اونه که درس سر کنیم تا آدما جمع شده نشه، میخوام که نویسید که شما از کدوم شهر و ناحیه ها و ممکن دیگه ها، شما از کجا در اومدید و این درس امروزه ما نویسید شهر یا ناحیه از کجا. مسکو، نیویورک، واو، سن پتربورگ، شویسیا، خطای، دبی. خطای این خیلی شده است. شما حاضرم خطای با کازان، مسکو، قنزنید. قنزن روسیه این کجا؟ شهر می روسیه. оренбург، خیلی سن پتربورگ، تانغرا، کجا؟ اومسک، رودنیک، فیض‌آباد. خیلی اسپید کردگی من خونده استودیم بچه. شنبه، مسچاپ، красноярск، екатеринбург، город Чита. خیلی خوب. خیلی همین سبب هم باشد نیکی. برناول. از تمام شهرهای روسیه یا در دیگر شهرات اولیانوفسک. خیلی خوب. رشت. خیلی خوب. خیلی خوب. رحمتی کلام. اکنون درباره درس گپ میزنم. این امروز میخواستم که بسیار چیز پیش‌سازی کردم با من. این در همین کانال وقتی که ترانسلیت میکنم دائما تاجیکی گپ میزنم. برای من کانال ما با قید بگیری خودتون. انا تمام رفقاتون من نصیحت کرده دلیت کنید و وقتی و هم فهمد و هم خواند. برادرای عزیز من، نسبت 5 سال پیش یا نسبت 10 سال پیش حاضر از شهر دوشنبه خوجند بهشدگی می نیمی، خوب شدگی می، زیبا شدگی می نیمی. نسبت 5 سال 10 سال پیش.
ما داریم، همین مردمی که امروز ما داریم، فهمش همه خلق ما. حاضر من چیز دیده استودیم بچه ها، خلق ما همین خیلی شهر با زندگی کردن با دژ تیار نه، فرهنگ و فهمش و عقلش هوای به نرسیده استوده. من هم میبرد کوچه با همون کوچه تازه ناستوف میگن، یا که میدارد همون لیفتو با همون لیفتو چرکی میکنن. توالتو میدارید خودی توالت ایروپورت است می، توالت وокزال است می، توالت دژ. این نشونه اون داره که مردم ما حاضر هوای به تیار کردن در کار. کنیشنا برای این چی وقت در کار است، نیکی مردم ها یاد داده فهمونده تیار کردن در کار. خلق ما باید که این چیز فهمد، خلق ما باید این چیز به تیار شود. اگر نه اگوجا میشین چی این چی گفتن گپم، این گپ من که خدا نکند و من مثال گویم خدا نکند و سر گوسولا چپا بیان میگن مردم کوهستانی ما با میخیل میگن خدا نکند یک مشکلی به سر بیاد و یگان روسای ندای باخده قبل روسای سال 90 تکرار شد. این مردمی که حاضر فهمشش بالا نرفته است در یک شب همین شهر ویران میکنه. باور کنید نه، در یک شب این شهر تماما ویران کرده میپرتونی مردم. امروزه این فوندامنت حیات شما است. امروزه سخنایی که میکنیم من و شما تقدیر انسان حل میکردگی چیزها هستند. عالم شدن آسان، آدم شدن قین. همین مسئله این ضرب المثل تاجیکایی که از قدیم اومدگی است، عالم شدن آسان، آدم شدن قین. دیپلم میگیرید می شما، مدل طلا میگیرید می شما، 10 تا دیپلم میگیرید می. ممکن که شخصیت شما خراب باشد. اگر شما شخصیتتون خراب باشد و پیش رفتن نمیتونید. شخص مکمل شدن نمیتواند بچه‌ها. شخص در حقیقت بزرگ شدن نمیتواند. دو تا نشانه شخص بزرگ است. وقتی که میگن که великий человек همگی دو تا نشانه شخص بزرگ است. همین دو تا چیز اگه که آدم فهمید شخص بزرگ شدن میتواند. یکم نشانه این масштаб цели، то есть کلانی مقصدش، چقدر مقصد بزرگ دارد انسان، چقدر مقصد دوراندیش دارد، تو است حجم مقصدش گذارید از بالای باوری به خودتون. اگر شما مقصد گذارید که من $1000 کار میکنم، значит همون چی به شما باور دارید. اگر شما مقصد دارید که مغازه میکشم، значит شما همون قدر خودتون به باور دارید. باورتون همون مغازه کشودن به میرسد. وقتی که شما میگید که من دام میسازم، значит مقصد شما دام ساختنه، значит شما همون یارشه با همون خراجات دام خودتون با باورتون هنرتون هست. شما خودتون همین خیل چنه قطعی بر میکشه، چه که دیگرها هر خیل گمان میکنن که شما درون دلتون میدونید که شما چیز میتونید کردن، چیز نمیتونید کردن، چی با شرایط و возможность داره، چی با نداره. برای همون مقصد انسان این نشانه خود با باور کردن انسان است. وقتی که شما انسان میگوید که تو چی مقصد داری در این سال و مقصدت گو، то есть какая твоя цель، مقصدت گپ زن همین سال تو شما چیست، то есть مقصد شما چقدر هست. انا مینا فهمیده که گرفتید کار شما پیش میبرود. این یک نشانه شخص بزرگ این حجم مقصدشه. بعضی آدما میگوید که من همه قدر یابم که زندگیم گذرد بس. و بعضی آدما گم میکنن که نه من شخص توانم، من باید که خودم توانا زندگی کنم، دولتمند شوم، خلقم به یاردم کنم، پدر و مادرم به یاردم کنم، تاریخ بمانم. حجم مقصدتون این نشانه شخص بزرگی بودنتون است. چرا که شما نمیتونید که خودتون ما دروغ گفته مقصد کلام گذارید اگر که شما میدونید که این کار کردن نمیتونید. دوم نشانه شخص بزرگ، چقدر همین آدم در حیاتش همین انسان در مدت حیاتش چند آدم با خدمت کردن توانست، چند قدر حیات دیگران با تاثیرش رسید. آدمی که فقط مهنت میکند که خودم به خانه کنم، توی کنم، بچه خودم خانونم، زندگی کنم، ماشین خرم، وای شخص بزرگ نیست. چرا که وای آدم همه قدر کرده است که زندگی خودش به زور میگذارد، نفس خودش به خودش عهده‌برا نیست. فهمیدین؟ این به حد ضرور. کدوم حجم مقصد گذاشتنتون دارید. فکر شما قطعه اول آدم امنی میشد بعد پولدار میشد، یا که اول پولدار میشد و بعد امنی آدم میشد؟ من گم میکنم که آدم اول امنی میشد و بعد پولدار میشد. اول عقل بعد دولت.
агар ки одами беақл ба шумо пул тиҳед, вай пула нест мекунад. Одами намефаҳмидаги ба шумо пул тиҳед, вай пула серавно нест карда мепартоад. А вақте ки шумо вай пула одами ба фаҳму ба ақл ба метиҳед, вай пула зиёд мекунад. 1 сума 2 сум мекунад. 2 сума 10 сум мекунад. Бузург. Хеле бисёра. Неки вай бачаҳо ёфта нишон доданд кор. Ранги тилло ҳаст ку дар таги ҳамин кӯҳҳо, дар таги ҳамин кӯҳҳои Тоҷикистон. Бисёраш ба чизҳои қиматбаҳо бисёра. Ба монанди нуқра, тилло, дигар ангишт, дигар чизҳо. Неки дар бари ин кӯҳҳо шахсҳои таваллуд шуда калон шудагӣ ҳастанд ки аз ин тиллоҳо ҳам қиматтаранд. Неки ҳамоно намедонанд ки ҳамоно худашон ҳамин хел боигарӣ дар дуранашон, дар ақлашон ҳаст ё ҳунарашон ҳаст ё не. Неки вай ин чиза намедонанд. барои ҳамин қадар мардуми мо рафта мардикорӣ мекунад ё кори сиёба мезанад худаша. аз сабабе ки намедонад ки чӣ чизба ҳунар дорад, барои чӣ дар ҳамин дунё ва инсон офаридагааст Худованд. ҳамине намедонад. барое ки вақте ки мо мегӯем ки шумо мехоҳед ки духовни одам шавед, одами баақл шаведу шахси бузург шавед, шумо бояд ки ин чиза дарк кунед. бояд ки ин чиза шумо барои худатон қарор кунед. чӣ ба ман ҳамин миллат ба таваллуд шудагӣ, ҳамин миллат ту халқ хизмат кунӣ. шумо халқ кардагӣ аст дар ҳамон миллате ки шумо ба ҳамон миллат хизмат кунед. ин беҳад зарура фаҳмиданаш. анакун ман якчанда қонунҳое мегӯм ки қонунҳое чӣ гум, ино динӣ не бачаҳо, ин қонунҳои ҳаётанд. қонунҳои ҳаёте ҳастанд ки агар ки шумо инҳоро ба ҳаётатон тасдиқ кунед, фундаменти шумо бақувват мешавад. Фундаменти шумо бақувват мешаваду давлатдориятон 10 баробар зиёд мешавад. ақлатон мехоҳам гуфтам. Ягон вақт аз банда умед накунед. аз инсон умед накунед. аз инсон ягон кас ёрдам наталабед. ман ҳис карда дидам ки агар ки аз одам ёрдам талабӣ, аз инсон ёрдам талабӣ, як рӯз на як рӯз вай туя разочароват мекунад. ҳама вақт умед аз Худованд кунед. ҳама вақт ёрдам аз Худованд пурсед. ман бисёр корхонаҳом ба бисёр коро мекунам, мана падвадид карда истода. ё ки ҳавай уҳдабуроне, ё ки ҳамон тавононе, ё ки ҳавай ман ба дурӯғ мегӯ, ё ки ҳавай мана падвадид мекунад. барои ҳамон ягон вақт аз одам умед накунед. аз одам ёрдам напурсед. ҳама вақт аз Худованд ёрдам пурсед. аз Худованд мушкили коратона пурсед. вақте ки шумо ҳамин чизе ки ёд гирифтед, ин як қонуни ҳаёт аст. қонуни беҳтарини ҳаёт аст. ман чиз аз сарам бисёр гурзондагӣ. вақте ки ман қарздор шудам, 174 та одам ба ман қарзам буд. 1,846,000 доллар. барое ки қарзсоатиам ман аз 4 та банк қарз гирифтам. аз 4 та банк, ҳар хел банкҳо бо қарз гирифтам. вақте ки 1 сол кор кардаму вай бизнесам нашуд, ман магазинҳои спортивни одеждаи парфюмерӣ кушодам. вақте ки вай бизнесам нашуд, 36 та магазин кушодаги будам. нашуд 1 сол пасаша ман банкрот шудам. вақте ки магазинҳо маҳкам кардам, қарза ҳисоб карда бурам, 493,000 доллари дига болош ба ҷамъ шуд. чӣ проектаге кор мекунам, кадом проектабе ки даст мезанам, корам намешавад. ман бо қарз гирифтаму типография кушодам Алматоба. нашуд. баъд аз 4 моҳ маҳкам кардам. қарз гирифтаму гостинса кардам. ваям нашуд. бо маҳкам кардам. гостинса ба 111,000 119,000 бой додам. доллар. ҳаминам доллар минус рафтам. сет химчистка кушодам. қарз гирифта бо. ҳамин ба 240,000 чанд евро рафта буд. вақте ки ахирон бо оборудование фурӯхтам вай кардам, ҳисоб карда бинам таги 46,000-48,000 евро минус рафтам. общем ин кор намешавад, вай кор намешавад. ман шабу рӯз кор карданам. хеле меҳнат карда истодам. нашуда истодай. баъд кунҷит кориштам. рафиқои ман бисёр аст дар Турсия. якташ ман ба гуфт ки ҳамин равғани хуб вай ҳамин мардуми дунё азоб кашида, ожирение мани фарбӣ шуда, азоб кашида, холестерин намерасаду вай базоб искусственный сунъи ва ё мекунад аз азоб.
ягон техника набудааст. Мана мисол мошин ҳаст, пахта мечинад. Ами хеле неки кунҷита мечиндаги техника набудааст. Барои ҳамон одам гектар кунҷит кориштем. $260,000 қарз карда кориштем. Алако бо дигар чизошам будде онҷа 40 гектар перец кориштам ман 8 ба. Ана 100 гектар 40 гектар болгарский перец. Рӯз ба баъзе рӯз як рӯз ба то 300-400 каса кор мекард. Ва як качен кардан дар кора. Кунҷи дамен хок ба ки мошина мепартид, мошин мекураташ. Мане кучка меафтад не. Ва якта кардан дар кор. Пересадка кардан дар кор. Борои ва ручна работа. Ҳар рӯз 50-та, 100-та, 20-та, 30-та занака мебаровардем ки ин кора кунад. Ҳамин пашти 3 бор 4 бор ва хишова кардем, калан задан, як галамена ва бо дарвида ҷамъ карданаш ба техника нест ку дастаки дарвидан дар кор. Бо ин кунҷид як мушкилиш буд ки ҳамин мана хел вай маҳкам аст, ранги вай барин кушода шуд, рехта мебуравад. Бай гирифтам ман. Ин камаш баъд 20 супер раша бояд мегирифтем. Ва ҳисоб карда гуфт ки ҳамин худо тия тага 40 то 60 фура гирифтам метоем. Ман ҳисоб карда буромадам, хурсанд шудам ки ҳаме қарсо тамом меша. Хурсанд шудам як муддате ки ҳаме қарсом тамом меша гуфта. Лекин сабабаш чӣ буд? Як сабаби аҷоиб шуд. ҳамон пеш аз оне ки ман ҳамин болгарский переса ҷамъ кунам, дар ҳамин ноҳияи Ашт, дар ҳамин Тоҷикистон як бора сахт гармӣ омад. ин 300-500 сол ба як бор меомадааст ки дар ҳамон ноҳияҳо ҳаво 55-60 градус гарм мешуда. Ина нигоҳ кунед ки ҳамон сол худе ки кори акс омадагиша бинед, ҳамон сол худе ки ҳамин ҳавои боду ҳавам донест ки вай ҳамин оба рӯзона ба об додан мумкин набудааст. Вай рӯзона ба об медодед, вақте ки аб боло об то поин мефурад, вай тагиш пашти 500-700 метр ко аб боло то поин фурмад, ҳамин об кипиток меша, ранги оби ҷӯш меша. Пар шуда мерад. Вақте ки вай санко бараст пар шуда рафтан гирифт, ҳамин замини мо 40 гектар як рӯз ё 2 рӯз пасаша пурри кир мешуд. ҳамин замин полни кир. мо ҳамин қадар маҳсулоте ки ҳамонҷо буд, таки $3 миллион маҳсулот бояд мегирифтем. ҳисоб карда бурамага тамом ҳеч нест. Ҳамаш нест шуд бурам. Проекти ман ягонташ кор накард. Чиба ман даже акун нигоҳ кунед ки худ даби кунҷиту даже перец гум шуд. Чиба ин хел шуд? Мумкин не ки ин беақлигари. Ин хеле беақлигари. Ман бояд ки ин кора намекардам. Баъд фаҳмидам ман чиза ки ин хел бояд ки ман намекардам. Баъд дуруст ман фаҳмидам ин чиза. Вот. барои чи ин таҷрибаи корам ба шумо фаҳмидам. 3 сол ман кор кардам. аз 3 сол натиҷаи корем нашуд. Бояд ки дигар хел кунам. ман болои худам кор кардана сар кардам. аз болои проект кор карданам бас кардам. аз болои худам кор кардана сар кардам. вақте ки ман болои худам кор кардана сар кардам, тақдири ман тамоман дигар шуд. ҳаёти ман тамоман дигар шуд башо. 3 сола болои худам кор кардам, компаниямо сохтам. то 2013-2014 ба харсои ман тамом шуд. аз 2014 то имрӯза дар 6 сол ман 24 та компания сохтам. худо ба шукр. ҳазорон бор шукр, то ҳамин рӯза мо ҳамин чиз сохтан тавонистем. и ман шукри худо мекунам. ҳазорҳо бор шукр мекунам ман. якта аз инҳо ман шумо ба гуфтам, танҳо аз худованд талаб кунед, аз бандаш не. дигар қонуни хатоиҳо. шумо хатои хеле бисёр. хатои ман хеле бисёр кардам. не ки дилшикаста нашудам. чиба ки мақсади ман калон буд. мақсади калон доштам ки ман чӣ хеле пулдор мешавам, дар ҳамин ватанам якчанда компания месозам. ақаллан як то дута мактаб месозам. ақаллан як то дута чанд қайки ҳунарам раса гес месозам. чиба ки Тоҷикистон ба чизи беҳтарине ки оянда ба дар ин давлата пеш мебара халқа ин гес. чиба ки об дорад. об водни ресурсаш ҳай. ҳамона истифода кардана ёд гирифтан дар кор. мақсадам ки калон буд, ягон мушкили ман ба назарам наметояфт. чиба ки ва мақсад калон, вай мушкило ман як метобад. назди вай мақсади калон ба мушкили майда метобад. барои ҳамон худ ба бовари зиёд мешаду ва ҳал кардан ба зурат мерасад. агар не ту кардан наметои ин чиза. барои ҳамон қонуни хатоиҳо. чӣ қадре ки хатоям кунед, хатои натарсед. хато шуд ҳеҷ гам не. камакак пултунам нест ҳеҷ гам не. шумо ёд гирифтан мегиред. не ки
Хатое кардан ин нормально, бача. Хатое кардан ин естественно, нормально. Неки хатое такрор кардан, ана ин беақлигаре. Ҳамон як хатое дубора такрор кардан, ин беҳад шумо бой додед. Шумо коре кунед ки ҳамин як хатое дубора такрор накунед. Хатое кардед ҳеҷ гап не. Неки ва такрор карданаш шумо хеле қонуни обмен, қонуни доду гирифта. Қонуни доду гирифт аҳама бисёр шумо ба ёрдам мекунад ҳаёт ба муваффақ шуда давлатманд шудан сарватманд буд. Нигоҳ кунед я. Мана мисол як одам представить кунед ки ман магазини мебел дорам. Ну шумо представить кунед мебелни сех дорам, як одам ман ба мебел заказ кунад. Ҳамин ман мебела гӯем ҳамин ҳафта ба ваъда кардаму неки 3 ҳафта розӣ нест дальше ва одам намехоҳад дига қати ман кор кунад. Дуруст меохад? Диққат кардаистед мефаҳмед гапи мана. Ана представить кунед ки ман вақта 3 ҳафта пас дер бурдам ҳамон мебела. Неки вай мебела ки вақте ки бурдам бо 2-3 ҷош брака шай, дефекта шай. Уровен ба пул дод. Дубора ҳамин инсон ба ман муроҷиат мекунад. Ман бовар мекунам ки не. Дубора инсон ягон бор муроҷиат намекунад. Кунед ин қонун ба. Ин қонуни обмен ҳамин хел. Ягон чиз ҳаёт ҳамин хел нагиред. Ягон чиз ба чизи касба нарасед. Бепул ягон чиза нагиред ҳаёт. Шумо бояд ки в замин як чи тиед. Эки як чи барзиёд тиед. Анакун нигоҳ кунед. Шумо представить кунед ки манба рӯз пас ба оварда тиям. Сифаташ аз сифате ки вай одам интизор буд бо ҳам нақстар бошад. Сифаташ ҳамин хеле бошад ки вай одам ҳайрон монад ки ин як пули камакак ба ин хел мебели зебо карда. Анакун диққат кунед. Дубора 3 бора вай одам қатима муроҷиат мекунад манба? Бале мекунад. Ана ҳамон корхона пеш мерад ки ана ҳамин чиза мефаҳмад. Ҳамин қонуни ҳамин обмен қонуни доду гирифт аст. баъд ин шумо ба ёрдам мекунад. баъд ин ба шумо дар ҳақиқат ёрдам мекунад. Дигар қонун. Қонуни соответствие, қонуни мувофиқ. Яраша анамин маълумоте ки мегиред, маълумоти олие ки доред ё ки ҳамон шахс куҷое ки кор мекунед, ҳамон ба мувофиқ зиндагӣ кунед. Сол муаллим бояд ки ҳамин мувофиқ муаллим буданаш рафтор кунад. Духтур бояд ки ҳамон ба рафтор кунад. Муаллиму одаме ки дар бозор гурӯз шикай агар ҳар душ як хел рафтор кунад, тогда муаллим будани вай чӣ фоида? Намозхон аз одами намоз намехондагӣ мувофиқаташ разнесаш маълум бошад дар кор ки ту намозхони. Намозхон бояд ки даст кашад корой ба. Агар ки одами намозхон ғайбат мекунад, агар ки одами намозхон дурӯғ мегӯ, агар ки одами намозхон вақте ки пулаш мети амонат ба хиёнат мекунад, ба фарқаш чӣ буда завоён? Агар ки шумо диққат карда бинед, вақте ки шумо диққат карда бинед, шумо мефаҳмед ки ин ҳамин хеле аст ки бачаҳо, ин дунё ҳамин хеле аст ки ҳамин бурдбориҳое ки шумо ҳаётатон ба даст овардагӣ ҳастед, ҳавай мувофиқи ҳамон ҳунаратон аст. Имрӯза даромаде ки шумо ҳар моҳ мекунед, ҳавай мувофиқи анамон ақлу фаҳмишатон аст. Айн зиёд нест. Анакун ҳар чӣ гум неудачае ки шумо саргузонагед, ҳар чизое ки шумо бой додагӣ ҳастед ҳаёт ба, ҳаминам мувофиқи шумо надонистани худатон лаёқат доред. Лаёқататон зиёд не. Барои ҳамон агар ки шумо бинед ки коратон пеш намерад, карьера сохтан наметавонед, шумо мебинед ки бизнесатон пеш нарафта истодааст, ҳамон чизе ки ҳаст ҳаётатон ба ҳавай мувофиқи ҳамон ҳунару тавоноии худатон аст. На кам на зиёд. Ахотир набуред. Қонуни ҳаёт, закон соответствие. Китоби қонунҳои маънавӣ, то есть духовни закони богатства. Анами китоби мана ёфта мехонед. Вақте ки шумо ин китоба хондед, хеле коратон пеш мемеравад. Мана тоҷикишба, ин русишба ба дасти ман ба духовни закони богатства, қонунҳои маънавии ҳаёт тоҷикишба ҳам ҳаст, меёбед ёфта хонданотон дар кор. Вай китоба албатта ёфта хонданотон дар кор. Ҳозир ман нишон метам чӣ хел аст. Вай китоба ки шумо ёфта хондед, дарси оянда гап мезанам. Кадомош инҷо нестан ки устод хуб мешуд ки тарзи дуруст ҷамъ кардани пулро мегуфтед, илтимос. Ман дарси оянда гап мезанам бачам. Дарси оянда как раз дар бораи пул гап мезанам. Ҳар ин
завтра не послезавтра пагони фардо мана қонуҳои маънавият анамин китобе ки ёфта хондетон коротон пеш мерад хеле пеш мерад ёбед хонед омӯзетон ин чизе ки ман ба шумоҳо аз сидқи дил васият карда метавонам чизе ки аз сидқи дил ба шумо гуфта метавонам ки кунедон ана диққат кардаистед ҳавай пайдо шудан мегирад фикраш баистед ҳамон чи осон шудан мегирад нияташа кардеду фикраш бестодед одамое пайдо меша ки шумо ба ёрдам мекунад баъзе чи ба ҳаёт одам ҳамин хел аст ки шумо ният кардед ки ман мисол хона мекунам не ки ҳамон муддат пул надоштед ки хона кунед не ки аз сабабе ки шумо ният карда будед фикраш будед мебинед ки а як тараф коратон пеш мераду шумо ҳамон карда метавонед инсон як вай дорад як худованд ҳамин инсон ба худованд як лаёқате додагӣ ҳаст ки ягон чизи дунё ба нест танҳо инсон ба ҳастин чи инсон фаришта шуда метавонад бачаҳо барои ҳамон азизу авлиёҳо ҳастанд барои ҳамон пайғамбарҳо ҳастанд дар рӯи замин инсон ҳамин хел як ҳунар ақлаш ки ҳамин чӣ фикре ки ҳавай мекунад ба аста ҳамон фикр ҷомаи амал пӯшида мегирад шумо ранги магнит мешед барои ҳамон нигоҳ кунед мана мисол нигоҳ кунед ҳамин ҳамнишини мисол ҳамшину ҳамхезе ёру рафиқи духтур кияй духтур бисёртар ҳамшину ҳамхези духтур ҳаст меша чибаки буғси дилаш намебурад ва ҳамон арахӯри худаш ёфта ҳамон кайфиёти худаш хати суҳбат мекунад хеле шумо анамин ин ҳамин аст ки анамо қонуни магнетизм ту аввал худат тайёр мешӣ ки ранги магнит тайёр бошӣ баъд ту ба сарватмандӣ мебиёд баъд ту ба тавоноӣ мебиёд баъд ту ба илм мебиёд баъд ту ба қудрат пайдо мешавад ту худат ҳамона ҷалб мекунӣ тоза бошад то ин кора накунӣ ту ин кора кардан наметавонӣ муваффақ шудан наметавонӣ одамо бисёр аст ки диплом дорад агар доно мебудӣ ту агар ҳавай убедит кардан фаҳмондан натонистӣ значит ту доно не ту агар ки дигар инсона фикри худата фаҳмондан наметоӣ значит ҳамон фикра ту худат намефаҳмӣ ман ҳозир шумо ба як чи гуфта истодам агар ки ман шумо ба фаҳмондан тавонам ман худам нафаҳмам шумо фаҳм медонед чи якдигар фаҳмӣ коммуникатсия гуҷоба ҳаст ҳамон ҷоебе ки туя фаҳмидан ман гуфт гап занед мумкин хитои шумо нафаҳмад ва шумо чи худоя беақл мегӯед нотавон мегӯед не значит ту ҳамон методе ки ҳавай ба фикрата гуфтана наёфтӣ ҳамон система наёфтӣ ки фикрата фаҳмонӣ значит айби ту вай ту гумон мекунӣ ки ман вай ба гуфтам вай намефаҳмад не ин ту нафаҳмиданӣ агар ту худа нағз мефаҳмидӣ фаҳмондан метоистӣ баъзе бачаҳо мегӯяд ман қадри баъқлам тавоноам не ки ман ба худ надода истодам нағзам намебинам рости гап агар ки ту ҳунармандӣ тавоноӣ фикри худата фаҳмондан наметоӣ ту худат уже ти смирился что ты жертва ин беҳад зарур ки шумо фаҳмед ин чиза ин беҳад зарур вот барои ҳамин қадар ҳар чизе ки ман ҳозир гуфта истодам ба шумо ҳар чизе ки ман ҳозир сухан карда истодам ба шумо ин мо дидам ки даромад дорад пул кор мекунад не ки вай пуло нест имрӯз дар дасташ баъд аз як сол ду сол бепулай на пул дорад на манзил дорад на мулк дорад кани вай пулои кор кардагид ин мегӯд хайме хӯрдам зиндагӣ ба нест шуд чӣ ба ин хел ба кадом сабаби ин хел мешавад чиба ки инсон фундаменташ слабе фундамент пука дуруст не фундаменташ шумо як фундаменти бақувват рафта стакан ба об биёр ҳамин гом ки рафта бачаам стакан ба ман ба об биёр мумкин ман ту рафта ман ба об биёр ман шумо нагуфтам ки раву стакана гиру баъд аз чойник оба резу ин хеле ман гуфтам просто об биёр вақте ки ман гуфтам ки об биёр ҳамин ақли солим худаш фаҳмиданаш дорад ки даст ба ҳам то об овардан намешавад ақалам пасуда гирифта баъд овардан накун як зарф аст як пасуда як чойник аст ҳамон ақли солим худаш ҳаминаш далш тасаввур карданаш накун ана ҳамин ҷиба ҳамин хел вақте ки шумо анамин шахсиятатуна духовне сохтед ақлатуна мудрастед тарбия кардед ҳамин чиба равонаи худатуна баъд шумо ранги магнит мешавед
одамои беҳтар нағз мехоҳанд ки қаттитон кор кунанд, баъд одамои тавоно мехоҳанд ки қаттитон кор кунанд, баъд тамом гуҷой бакравед. як чӣ мегум, он механдед ҳозир. вақте ки ман қарздор будам, вақте ки ман бепул будам, мегаштам, ҳама мегурехтам ман. акон ки пулдор ҳастам, ҳар ҳафта камаш ба якта дута банк ман ба телефон мекунам. ҳар ҳафта Давлатов пул дар кор менем, Давлатов пул дар кор шад, аз дига во нахӯрам, аз 5 то 10 та бизнесмена во мехӯрам ки разными предложениями мебиёд. Ман ин проект дорам, ман як қисмаш мебиёд, мегӯям пул дорам ба қувват дар кор, мехоҳам ки як ҷоя кор кунем. вақте ки шумо тавоно шудед, ҳама мехоҳад қаттитон кор кунад. администратсия, чата сартиет ки ман суҳбат кунам акун. барои ҳамон шумо аввал аз болои худотон кор кунед. Мана нигоҳ кунед, таҷрибаи корро ман гуфтам, шумоён ба 3 сол максимална кор кардам, 3 сол аз болои проект кор кардам, ҳаётам дига нашуд. вақте ки аз болои худам кор кардана сар кардам, ҳаётам дига шуд. чата сартиет ки ман суҳбат кунам мардумо, чат кор карданаш дар кор акун. ҳозир чата сар метиҳанд, ман 5-6 та саволотумро мехоҳам ки имрӯз ҷавоб диҳам. мана ҳозир чат биёд, чата сартиҳан, чат кор накарда истодааст. мана то ва чата саволо шарҳ кардам, ман ин саволои будагиша мегум. илтимос ҳама масъаларо бинед, бародар, дар бораи тоҷико гап зан. ҳамара аэропорт зада сур кардаанд. дар Россия, дар Турсия мардум дар куҷо монанд? Дар куҷо монанд? ду-се моҳи дига истед амонҷо аз хона набуред, пулотонро расход накунед, лиш як копейк ягонҷо расход накунед, фақат хӯрока гирифта истед. барои хӯрока фақат гиред, ҳамон самолёт мебиёд вес Тоҷикистона вайрон карда мепартод. ин чӣ гуфтаги гап? шумо ина фаҳмиданотон дар кор ки агар ки шумо дар ҳамон давлати бегона касалам ки шавед, яке касал шавад, худо накунаду насиб, ина ки медонад, яке касала шавад инсон, ягон та ҳамватанои мо, дар он давлато ва тез давлаташ лечение кардан метавонад. мана мисол Россия гиред, Турсия гиред. чиба ки ин касал, ин проблеми худи шумо нест ки гуфти пулата ёби, ман ба ту лечение мекунам, пула набошад не. вай проблеми уже вес ҷамъията. касалам кишад давлати ва ё пулдор аст давлатош бисёртар, чем Тоҷикистон. шумо албатта намемонад. чиба намемонад? чикатон зиёд мешад ки ин ҳама мушкилие ки дар Тоҷикистон мебиёрад, ин коронавирус, худо накунад, ин чӣ мо ҳамамо дуо кардан ки ҳамин набиёд, ҳамин просто Тоҷикистон набиёд. ҳама мушкилие ки дар Тоҷикистон оварданаш мумкина, ин чӣ? ин экономический кризис. халқи мо ба давлати мо ин хел фундаменти ба қувват надорад, экономически ки вайша бовар кунед, ин сахт миллион бо ҳамон камутун буҷете ки ҳавай нест шуда мебаровад. барои ҳамон худо накунад ту биё, мо дуо карданамо дар кор. парвардигор дилсӯз аст. ман боварӣ комил дорам ки халқи мо мемонад. мо шабу рӯз дуо мекунем. 5 вақт намозотон хонетон, бачаҳо дуо кунетон, қуръон хонетон, шӯхӣ нафаҳмед суҳбатҳои мана. намозотон хонед, қуръон хонетон, дуо кунед дар ҳаққи халқамо, дар ҳаққи ҳамон додагии худованда саришта карда зиёд кардан тавонед. чиба ки вақте ки шумо талаб мекунед, худованд метиҳад, ва агар илматон набошад, шумо ва уҳдадорӣ карда саришта кардан наметавонед ва нест шуда мебуравад. ман боварӣ комил дорам ки ҳар якти шумо ба як бор не 10 бор худованд шанс додагиам. як бор не мумкин чанд, як рӯз тоҷикӣ, як рӯз русӣ гап зада истодиам. як рӯз пас вақте ки ман тоҷикӣ хати гап мезанам, ман дар бораи пул гап мезанам. чӣ хел пула саришта кардан, ман ин вай оянда мавзӯи оянда хеле дар бораи пул мавзӯи бақувват аст. барои ҳамон ман ҳамин хел биродарам. ин администратсия ман намедонам ки мана ё нафаҳмид. як кас савол додааст ки как деньги зарабатывать? Стан профессионалом, деньги за тобой сами пойдут. Ту профессионал шав бачам, як кор хазайста мосуд. Кор сёба нас. Мана накун. Неки ҳам як кор ба профессионал шудам, мардуми мо бисёраш намехоҳад. Якдам ин корро мекунад, якдам вай корро мекунад, бо якдам як кори дига мекунад, бо якдам як кори дига мекунад. Консов мебинад ки 30 ба 40 ба 50 ба буромадааст, ҳамин ба зур кори кардагиш, хона кардааст ё тӯй кардааст, ё ҳамин зиндагиш ба зур дидааст. Дига ягон чиз дига нест ҳаёташ. барои ҳама қадар мақсади асосӣ ман ин аст ки шумо дар як соат профессионали бақувват шуданатон дар кор. мана як кас навистааст ки спонсор дар кор. спонсор агар ки ту инвалид бошӣ, агар ки ту ҷоиза бошӣ, як ҷоя хобрафтагӣ бошӣ, спонсор ту ба ёрдам карданаш ҳақ аст. не ту агар ки фарзанди 4 ишкали бутун қатӣ бошӣ,
تو فرزند خوندگی توانا باشی، سالم باشی، تو طلبندگی نکن. سپانسر تو در کار نیست. سپانسر رو محتاج شده میمونه. شکر تنی ساعتتون کنید. من اینجا که برادرم گفتن که راست گفتید، من مکتب رو با بهای علا ختم نمودم، دانشکده رو با دیپلم سرخ ختم نمودم، ولی امروز در روسیه با کار عادی مشغول هستم. اکن فهمیدید؟ چون که این تماما دیگه چیزه. وقتی که این چیزای گفتگی من استفاده نکنید مشکل میشه. برادر عزیزم، شما شخص بزرگ بدید که خودتون با همین چیزا حیاتتون با حوض انالیز کرده گفتید، زاتو شما راستش خودتون با گفته استودید، این اوج خوب است. Вот. گفتم مرام شما با گرانسا как شده میشه نمیشه من نمیدونم بچم. اکا درباره ایده های ناز گپ زنید بعد 56 سال نظرم که 5-6 سال گفته استودید. بعد از 5-6 سال مثال کدوم ایده ها با پیش میرد. نگاه کنید بچه‌ها، حاضر با کدوم ایده ها اینترنت بیزنس با قوت میشه، ستوای مغازینا با قوت میشه، چون که کلینت برو پرو کار کردن در کار انا کو ناتورال پروداکت کسل کم شوم، عذاب نکشم. آدمو این روی با میرد کن آینده با بسیار آدمو هم خیلی میرد. вот انا کن همین کانال با ابونه شویتون، همین کانال با подписаться کنید یا رفیقاتون هموطنامو با دعوت کنید و رسیلکا کنید که وای هم بیاد، وای هم اومده گوش کنند، وای هم گوش کنند و حیاتش دیگر کنند. حازم یک بار پاپ اوه چه سر دادن، چه سر دادن اینجا نه چه خیلی براسیه газировка کیم چوز پن نکردم خونهش به خیلی حاضر داشته میخونم. جونی عزیزم السلام علیکم، من دانشگاه را بیزنس را جای کار دولتیم را پرتافته با خواهش والدینم به روسیه آمدم. حالا با سودا مشغولم در تاجیکستان. مقصد کلان داشتم. نمیدونم چی مصلحت میدید. این سوال کنکریت نتی بچم. تاجیکی شده است. من تاجیکی جواب دادم در کار. میدونی چی؟ یگون کار کن. این فهمیدی؟ یگون کنکریت نگاه چی باید سوالت نادرست. فکراناتون تازه کنید. کنکریت سوال تید، کنکریت جواب میگیرید. من فرانشیزه سوشی ماستر رو در تاجیکستان خریدنی با نرخ 3 میلیون روبلی. میگفتید که همین بیزنس میشد با همین نرخ در تاجیکستان. در تاجیکستان خودمو مردم ما من میدونی چیکار کردم میشد آینده با کمتر دیگه وقت در کار، چون که سوشی نرخش کسل قیمتتر است. بعد همین مردم ما که پلاف خورای و از ما برنج اینا برنج برای ممکن که حاضر با سخت نرود، نه که برای نسل نورس و سیرونو میشد آینده به میشد کمتر دیگه وقت در کار. با چی بود؟ السلام علیکم، دانشگاه را بیزنس را چوی کار اینا گفتی من خوندم خون. با چی بود؟ انا بوجو گریخت. استاد تمپرامنت آدم برای موفق شدن تاثیر میرسونند؟ بله بچم خیلی تاثیر میرسونند. و تمپرامنت تو توانایی تو است، حرکت قوت تو است، трудоспособность تو است. آدمایی هست که تنبل نگاه کن слабый образ жизни ведет, пассивный образ жизни, همین یل میگردد، همین چای برداره دیگه دستش میلرزن، давление میشه، سال بریم برات درو دیگه. وای چبکی کم حرکت حیاتش با حیاتتون ما شوستر بودن تون در کار. بعد تمپرامنت با قوت میشه. وقتی که تمپرامنت با قوت شد трудоспособностьтон کلون میشه. این شما فایده کلون میره میته. اکاجون با کار سیاه چیکارا داخل میشد؟ کار سیاه چی کار میشد داخل میشد؟ کار سیاه همون استرویکا میری میکنی که بچم عروبا کشی میکنی که همون همین کار سیاه کار عذاب. سلام علیکم، من از پریبالتیکا ماشین و запчасть میبیارم همراه اماکم. من 21 سال هستم. توصیه شما چی؟ بچم همون اگه تو اونجا запчасть آورده سوی تو کنکرین سوال تکی چی پرابلم داری؟ بعد من تو بگم توصیه من که مغازین خوشو کن، مغازین رنگ سوپرمارکت تو یک مستر میره خاطرت نبرو. ما میخوایم گاتو بیزنس کنیم، کار کنیم. با ما میفهموندید که چگونه باید کار کنیم، با ما چی سوید میدید و چگونه کار کردن رو میفهموندید. با همون بیزنس خرید که به صاحبش کار کردن شود. من مثال اگر تو از روی اگونتا استоматологический центр خری، مثال یک کابینتی که دکتر استоматолог کار میکنه، هوا خری و میبینی که درآمد وای دکتر خیلی خوبه، درست؟ شما میگی که وای درآمدش سوره، من میخرم.
ёки ту пригмахерска мери. Пригмахерска мебини ки ҳама одам кабинети пригмахерска мешава, худаш кор карда истодасу даромадаш хеле хуба, меги ман ина мехарам. Не ки вақте ки вай духтур худаш бурафта унҷа, вай одамон дига унҷа намерад. Вақте ки вай усто худаш бурафта унҷа, вай одамон дига унҷа намерад. Ина нигоҳ кун. Ту харидан ба хариди, пулаша доди, не ки даромади ту уже он уровне ки буд нест. Ба ҳайрон шуда мемонӣ. Чӣ бо даромади ман дига хела? Ё ки ресторан ё кафе мехарӣ. Кафе мехарӣ, мебинӣ ки соҳиби ҳамон ресторан худи шеф-повар будааст. Вай шеф-повар бурафт, бизнеси ту банд кард. Барои ҳамон бизнеса харки гостиница соҳибаш ҳайд нест, система ҳамин хел мондагӣ ки вай кор карда истода. Ҳамон хел бизнеса хар. Якта маслиҳати додаги ман миллион меистад бачам. Миллион меистад. Агар ин хатоя кардӣ, ҳама ғазоб мекашӣ ки. Ҳамватанои азизу гиромӣ, дарси оянда ба ман дар бораи пул гап мезанам. Чӣ хел пула саришта кардан, чӣ хел пула кор кардан. Барои чӣ қадар бисёртар бачаҳо даъват кунедтон дар ин вохӯрии оянда. Илоҳи садсолаашид ман хеле миннатдор, канали мо ба қайд гиред, чунки ки ман хизмати шумо карданам ку. Шумо ҳам барои дигарон хизмат кунед, барои ватанамо, барои миллатамо хизмат кунед. Чанд қадар бисёртар фарзандҳои миллатамо мо ақаллан яктаги фикри сиҳат дар сараш ҷо кунем, ин натиҷа